Ji ekranên Çarpel Medya dema baş temaşevanên hêja. Hûn bi xêr hatin bernameya Futbol Şîrove. Temaşevanên hêja ji Ewropê ve em ê bernameyeke futbolê bi zimanê me şêrîn li ser tîmên bajarên Kurdistanê wek Amedspor, Batmanspor, Wanspor û her wiha tîmên dinyên bajarên Kurdistanê wan şîrove û analîza bikin. Her wiha em ê her hefte ciyekî taybet bidin dal Kurdê jî ku em wî wek tîma netewî ya Kurdistanê dibînin. Em ê her maçên dal Kurdê bi şîrovekarê xwe şîrove bikin. Temaşevanên hêja, em ê carna futbol û tîmên Ewropayê jî analîz û şîrove bikin. Zîrekbûna futbolîstên navdar û taybetmendiya rahênerê wan. Temaşevanên hêja, şîrovekarê me hûn hemû wî nas dikin. Birêz Elî Fikrî Işık e. Kek Elî Fikrî Işık, tu bi xêr hatî? Nav xêrê de bêkeke mêdî, silav ji temaşevanê me re, ez bernamekek gur û geş divêm ji her kesî re. Temaşevanên hêja, em ê carna bi mijarên cuda jî bi kesayetên Kurd yên cîhana futbolê jî em ê wan bînin ser ekranên Çarpel Medya. Em ê bi wan re sohbeta li ser futbolê, carna jî bi zemanzanan re li ser rastnivîsîn û gotinên futbolê sohbetên xweş bikin. Carna jî em ê li ser tesîra futbolê, li ser netewebûna millet çawa dibe, em ê mêvanê xwe bînin û li ser wan nîqaş bikin. Her wiha em ê carna bernameyên taybet wek li gor rojê em ê amade bikin. Wek dema Lîga Şampiyonan fînala wan, Kupa Cîhanê, Olimpiyat hebin, an bûyerekî giring ya futbolê çêbe, em ê li ser wan jî programên taybet amade bikin. Baş e, niha em vegerin ber cem şîrovekarê me Elî Fikrî Işık. Kek Elî Fikrî Işık, tu çi dibêj ji bo weşanameya Çarpel Medya? Tu çawa dibînî wê? Weke destpêkekê ez gelek kêfxweş im. Çima ez kêfxweş im? Yek, ez bi zimanê xwe zanîna xwe bilêv dikim, wê îfade dikim û zanîna Kurdî di warên futbolê de bi şeklekî nûjen temsîl jî dikim. Loma bi rastî jî ez gelek kêfxweş im û bi coş im û kêfa min li cî ye ku Çarpel Medya karekî wiha daye ber xwe û ez jî hevparê wî karî me. Loma ez gelek şanazim. Ev derd û kulê min bû. Yani mitxwest ku ez bi Kurdî biaxivim, bi Kurdî binivîsînim. Heya vêga erê biaxivbeyî min bi Kurdî nivisan bi Kurdî got, bi Tirkî nivisan bi Tirkî got. Lê kula dilê min ew bû ku rojekê ez wiha derheqî ramanên futbola me, futbola Kurdî weke têgeh, dûv û dirêj behsa her tiştî bikim û dûrê jî ez ferseng bibînim li ser tîmê me, li ser felsefa tîmê me, li ser sosyolojiya tîmê me, li ser pîroka tîmê me, li ser lîstikan wan, li ser kuloban wan têra dilê xwe ez biaxivim. Xuya ye êdî ev derfet bi alîkariya Çarpel Medyayê bi destê min ketiye û ez wiha bawerim ez ê vê derfetê gelek istismar jî bikim. Baş e, spas. Elî Fikrî Işık, ez dixwazim tiştî temaşevanan re bêjim ku em dixwazin bira lêboranê ji me bixwazin. Bi rastî jî em ne profesyonelek vî karî ne, lê em dilxwazê vî karî ne, em dilxwazê Kurdî ne, dilxwazê Kurdin, dilxwazê Kurdistanê ne. Loma jî em dixwazin vê sporê ku hemû cîhan dipeyve em bi zimanê xwe ji Kurda re bêjin yani. Belê, belê wiha ye. Yani lîstik berhemên
عقل منه لیستک بر همه چاند منه لیستک پرچک دیرو کام منه لوما ام وان لیستکا بچوک نبینن و وکه تشتکی جدروا تشتکی کود تکلیا مبوان رنینه تی پیدیوه آن بمنینه یا جی پیدیوه آن مدوینینه وکه علاوه وکه نافگینه کی وکه واسطه کی ام نکارن پیک بینن دویک ام ویچا وی لیستکا نینر لیستک دما آشتیه yani dema şere aşitiye yani şere dınava aşitiye de çünkü futbolcu ve ha derketiye holi yani ev hestem ku dınava peşbaziye de ev hestem ku ve ha xwazin serkefti bikin insana navi futbol işte ki ve ha icat kirin ve ev heste xwe ve ha pek anin yani hestem şerudiyeye de şer لتشاركي روما جمرة جرينجا وتفيكو ام باندور السرفاليستيكا بالسكنين حولان السرفان به بله باشه مادام که مگوام فوتبولا کردا بپیون اما ام تیما نتوی یا کردا کو امی بناو دکن بریا 20 دقیقه ماچا ویجی خلاص بو بگرمایی دخوازی ام بحثا اما بحثا دال کرده بکن دالکرد آنها برای 20 دقیقه ساعت خو به استره یک وکب ما براستی دالکرد دست بکی پرخوش دست بکری سال سه ماچن خو اول توانن باشی گرد لی افته ماچن دو تکچون و یک وکوی 6 ماچی قدیان وقت دوزانی ام هرتم جبوکو زانبن تیمک آماده گلو جبو لیگه آن نه آماده ام 6 ماچن بنگه وقت باز دگرن و لوان تماشا دکن که چوایه وقت شیروه کار ماچا ایرو و اف 6 ماچن بهوری تو چوا شیروه دکی گلو دال کرد آماده جبو وی لیگه مخابن قولي من وقولي ليستكا دالكرت وقولي راهنرين دالكرت بول ألوسن نظام از راست تلفظ بكم ألوسن قرأ وهابه عشنابي بول أولاوسن چه بو؟ بول أولاوسن أولاوسن يعني قولا منو وان قديا ماچا دسپیک دشی یا یکمین دشی میگوتو بو از 6 هفتیا قریدی بنموان از رخنه توند بلیو نکم ifade نکم دبکو هنک شاشی هبن البته اف شاشی دوره ونه چاره سر کرن لوما من دنگی خو نکر yani ev ne prensibeke mini şahsiye ev prensibeke futbola navne teviye futbola navne tevi de her tim 6 haftaya veke pevajoya amadebune derbastikin durda ve çava bilizin taktike vama çibe strateji vama çibe ve çava planı erişe bibinin ve çava planı erkeriye bibinin o derbasbuna ada navin yani şerama yeke derbasbuna herama duvar derbasbuna herama duvar derbasbuna herama siyal servan ve hasıl 6 hafte hurd bin o xabtawetkin durajı lig despetke ev listika و هم بیشتر وقت توریه ایدیویت پراتیکه دل هم بری پیشپازی خوشی ورد کار آنین دبی کود یکی دو سه چهار پنج شش حیا ششا این غلطی هبن مرف دیسا بچابه و اف غلطی ورن چهار سرکرین لیدنره لوما دنگی خوب بلنداکه لی ماچا اورسترز براستیجی ماچا قبلامه بو او قول قدیا ایرو از بنرخینم جبو ابن الخاندنا من مشروعه جبو بين الخاندنا من بنجهيه از خودی زانینا براتيكا 6 هفتيامه 6 ماتشا من دالكرد بجاوكي بالصوص بجاوكي آلي جر
تماشا کر و هنک انجام درخست وکه ماچه ایرو yani ایرو چما دال کرد به اوسترس بر به حفر ما یا جی برابر ما برابر یا میه نه یا ترکایه نه برابر ما چما اگه و اموی پرستکن جی دسپیکا سزون حیا بیکا برگریا دال کرد نه برگریه که هونان دیه yani برگری بیل کربسکنه و ایریشا لکر ستوب که و توپا yani گوگا شکرتی خلیست که و چاوا تف بگره ev ne küfşe yani şeş maçadışı metişteki uha tişteki ku standart tişteki o emebejin ku valla go kat bergeriye milli çepe yani milli raste ve jver bir şekli dahili رماد دو به شش ماچا دجی من پلانکی وها زلال ندی تکیلیا برگریه و قطعنا وینجی نزلاله yani evet çava havra kar bikin ve kurbiz ya da nava pozisyonu de ve kurbisakinin ve goke nedne rakibe xwe ve goke jibo erişkera ve çava bajon nava heramas ya. Devre seri hayabini tima dalkurt muhabin ne xwedi leistike honamdiye. Leistik şuhade yani kut hari nava mahallejin hari nava gündji kut topeke bavejin nava zaruka ve henek bukhazın ve tope bislinin ve henek ji bukhazın ve tope ne keseki. Yani evgara zaruka nave ne leistike kavan em de leistik em bahsa leistike ke herik par plan kiritkin yani jibergiri hatta qatanavin haya erişeş baske tepeş baske raste ku top kava yani evgok bu deste rakip ket çavater bigri deve evana jibere ve her futbolist bana zahne be jiberkir be limxabin de leistikadal kurdede ev nine noma mermizane ام وقتا وها بيجمشتر شش اف ماتشا میلادی بو یعنی ام ور بنا بکن د انجام وان شش ماتشا ده سرکفتنک سه برانبری و دو تکچون 6 puan نه گل آویت یز و 6 گل جی خوارنه اف سرکفتنک ان مخابن ne serkeftineke jibomen işte herin girin kişi şu ne evin yani kumaçek despetke ya de tek bebi ya tek hariji ya de berhevi bimini yani se encama yek detke ve vole de daviya maçede ve ya girin khodi listike ya ne listike ki bu ne khodi listike ki ben işte ne bavarım az nizanem ki yani te hinga kimeki keysperesti yani futbol şikeysa nay holi futbol vakti bir not dakikaya yani bir periyode 45 dakika ve kutu ve not dakikaya o arama futbol sahaji ejnavi 105 metre nava ve nevkaveji hafte na 65 metre deve kutu not dakikaya و به سانتیمتر کاری به افکاریه که اونان دی در باس بکی دوما دوید خودی لیستیکه گیبی یاد دوا لیستیکه ده استراتیجیات چیه yani تیمه برگریه یا جی تیمه ایرشکره یا جی تیمه وکه منچستر سیتی وکه لیورپول monopol, dominant, listika xodilise. Jva her se xala ve yeki ebjeri u strateji u taktikte lgori ve tarzab tabe. De davkürte evjininin alakı nembin
evninin hinka dawya bad 6 hefte de ez nikarim bêjim dal Kurd têmeke serkeftiye. Mixabin. Ez nayê gotin û bi rastî jî lîstika wê hêvî da. Di kîjan qadayê de valayî heye? Yani baskê çepê, baskê rastê di kîjan qada de ger parastin be yan jî baskê çepê, baskê rastê di ku de şaşîtî dike dal Kurd? Dal Kurd di hemû herêma de, di her sê herêma de jî şaşîtiya dike. Bela ku têkiliya her sê herêma jî resen û fîlen nehatiye avakirin. Yani wekekû got em bêjin bîrî navenda Belgiriyê de em navî bêjin Yasşerewîç top hate wî wê Yasşerewîç wê topa xwe bide kî çend alternatîfî hene ev nînin û derbasê qada navîn dibe dîsa wê top kîja şiklî here baskê çepê ya jî baskê rastê bana nekivşin û ya sisiya êrişiya Dal Kurd ji êrişeke amatûriye yani ji paş ve ya bergirî li binê topê dixin ya qada navî li binê topê dixin û xwedê negirabî êdî û Suûda wan were û top û ew li her rast hatin wê tiştê bibe. Ev nayê qebûl kirin. Yani divê ku lîstikek honandî lêstikek ku herkes kare bilêze were ava kirin. Mixabin Dal Kurd ji vê mehrûme. Baş e rahêner tego şaşîtiyên wî hene hewce dikin piştî van 6 maça rahênerê xwe biguherin. Tu çi dibêjî? Yani ev biryareke bi rastî qerase ye û yani ku ez bûma rêvebirê tîmê minê riya xwe û pol ji hev veqetandana. Yani ez bim yani yekî amatör yani dibe ku weke min jî futbolê zanibe vêga çawa rûniştime û ez behsa futbolê dikim zanabûna futbolê ji bo rahînerekî ne ev e ji bo rahînerekî sehab xwe ye gerek di wir de ew zanînî wên di pratikê de werne holê bibine berhem yani karibe bibe icracı ev camir kürşe demek ku erê bela ku kirine rahîner elbette de tiştek dîte û ev ji herate zanîn navîne lê middle person de nava sahayê de ji bo lêstikê de ne maestro ye yani nizane lêstika ava bike mesele ev e loma ez dibêjim divê ku Dal Kurd riya xwe ji vê camerî biqetîne. Hewcedariya Dal Kurdê bi futbolîstên nû heye tu dibêjî yani li gor şîrokê. Na. Hewcedariya Dal Kurd û futbolîstên nû tune ye. Hewcedariya Dal Kurd û lêstikeke hunermend. Elbet lêstikeke û ev hawzên lîstikvana karibin bilîzin li gorî hunera wan lêstikeke yani we me îro maçta temaşa kir ve qet di pozisyoneke de lêstikek wa hêrikbar dî lêstika Dal Kurd e yani bijin gok ji bergiriya Dal Kurd hata qada navîn ji wir ji ku êrişê dure paşva anîn dure dîsa ji bilê dure pêvê dane milê rastî we yani hûn leqayê tiştekî wiha bûn ev 6 hefte ez leqayê tiştekî wiha nabim ya didoa ev camêr yani olav son ez bim neyekî wêreke de her pozisyonê de sê lîstikvanên Dal Kurdê bergiriyê yani weke ku di hewara qalevan ve diçî xwe paş ve dikişînin û tim mudayim navbera wan û rakib de 10 metrek valayî ye ev nayê qebûl kirin yani çima vana li wir dihêlî ji bo çê hinga Dal Kurd de her maça xwe de heft kes dilîste bela ku bergirî ne nava lîstikê de ye yani bergirî weke nûvedarê ber mezelê Lenin
وها لور نوبت دگرن باشه باورم برپرسین دال کردجی حیوان جوان هبه زو تاکتیکن خواب بگارن جبلا که هین لیگ پرمایه بسر کردن كاك علي فكري شك ام دخوازي وگرن سر تيمن باجارن كردستاني تدزاني بانديميا كورونا هبو ليك نافبر دابو از باورم فدراسيونا تركيا ليغا تسجيل كر ايه ليغا تسجيل لفر تيمن مينكو ام وان سر بلندن وك آمد سپور باتمان پترول سپور وان سپور و آگری هيا جزير هيا رحا جر ناوي خوكري شانلورفا كاري بچك قلوان تيما بكي بلكي هنك تماشوان مين لأوروبا زيادة آگاهي وان سربانا تنبن دچر روشي دنه و اف تسجیل کرنا لیگه گلو جبو تیمین کردستانه تی چه واته تسجیل کرنا TFF بو سعودك بو مزگینیک جبو آمد سپور و جبو باتمان پترول سپور آمد سپور و باتمان پترول سپور ده آستا خوده مخابن دوی resteke de ve listede heri beni de bun. Yani bu ha bu domandana pandemi çene buna ve Ahmet Sporji Helveçya yani ve dakika liga gedene o Batman Petrol Spor TFF ve bir yara kode Batman Petrol Spor o Ahmet Spor da asla kode hiç. Ahmet Spor de Liga Duem dedilse, One Sporji de Liga Duem dedilsin, Batman Petrol Sport Liga SEM dedilsin, Agri Sport Liga SEM diye, Cidder Sport Liga SEM diye, u Şanlıurfa Sporji Liga SEM diye, mıhabın Revşa Şanlıurfa Spor jiya gişa xopantır bu, xaraptır bu, ev tekçun, ev etin asla amatoriye, le sezona ku vere ku pandemi ji cevaz bide pandemi ji desturu bide ve Ahmet Spor, Van Spor de Liga Duyem de Petrol Spor, Agri Spor, Ucizire Sporcu ve Liga Süyen de ve Cirokato bidominin le yani despekede hapke revşa Van Spor'e vake baş xuyadı bu ve tişteki bikelli dura evji hilmavet yer bekir evji vaha takıl ket revşa veji ne kharabu yani kharabu rasti و Ahmet Sporji ve seri hayabini de sezona Davide sezona berya pandemiye de yani revşa ke kharaptı. Yani elbet karın herkes sedaman bcibinin bejin işte alik remetine ne o nizam futbol istemetine ne o rahine remetine başa berpersim berpersim timin bajarın Kurdistan'ı bçavay kardkin ali abori be felsefe wan be yani pişti wan futbolu transfera bçavay çetkin yani بله از برشواوی بدم yani pişti hazır daha bitevayi devleta Türk isne hoş nava futbola kurdik şart yani vaka kund zanın beri jiboku xorte kurda manipüle bikin devleti به هر علاقه به هر امکانی خو ve minak alikariya Diyarbakır Spor'dur ve pişti hazır daha devlete kişiye لما تيمي كرت مان بدرفتي خوي وبلدي آلي كاريا وامبكي وجانا جي وكا باتمان بترول سبور والي آلي كاريا وامبكي وكا ماردين سبور والي آلي كاريا وامبكي آبوريا وان جيفرتي يعني نخدي آبوريا كا قرو قشن كازينا وان نخورته مسألة كا قالك جرينجا يعني
ابوريا وان خزينه وان نخورتن لحموجي ترانسفيرات كن يعني ده اصلا ليغا ديمده ده اصلا ليغا سيمده ترانسفير انتخارك خكشتنك يعني نال يشتكك وها ما اوجيج درباي ولا ترانسفيرات كن ليغاسيان نجدر باي ولات ليش باجرين ترك ليش باجر فرق يعني البت يعني قلت لها من أبكو دلي أستيده بلاكو ليستكك يعني بر بسيط ليستن لو ما نحوجي ترانسفيريه مجي تفكري به تخلي فلسفة كبي وتزاني تشدكي يعني الاستقبال باجار تجي ترى في بيشفازيتكن مثلا قواكو أحمد سبور نظام إزمير إسطنبول سامسون فوتبوليستا ترانسفير كأشاش تمينم يعني جبوت شيء مخابن ريفابري بس نخبوه ددن halbuki وظيفة بالسيارة ريفابري يعني يا قلوبي وظيفة واني يكام أوكو بري خبرنا ولاتي خواه باجاري خواه وآليجري خواه وبريارة ترزا ليستكي بدن يعني از دي باجاري دجيم آليجري من أفل از دخوازم في شكلي بليزم بس بسياريا يكام أفا نكو ترابي وكا تسروكي ياجيت ريفابري دا جيب كيري تهري ترانسفير أبكي أبنك هاريتي تشوي شي كيف فهمتكي كيف فهمتكي شو الميتا هي ليه مخابن هركسي كاروباري خبر دايا وكاكو ريفابريتي يعني بينسايا ريفابريتي جي ترانسفير كريني عبارته وها تبدكرين معي قبول كرين ودبي جبني دا افتشت ورق وهارتن دبي ريفابري شي بريارة تكلي لي استكي بدن دورج صبر بكن صالك 2 سال 3 سال 4 سال يعني ابوريا وتشبه ونشبن ونافرن يعني نحو جيك تحري وكا بارسكا الكلام غري بس ليك وجهنا كلام فكي تحري الدريه واليخي الدريه نظام بلديخي يعني تفدا وحص فيكو از اوبم بلاكو از ديجا لو ما انك بيجي جناي يعني تيم ما كردا تتجابي غلطيه مثلا ايرو سنوكي امس بريبريس او خاطر 200 قلاوش دي ميديا سوسيال ده بارفكرنك وش قلما ويدا كت يدو دريش بارفكر دليدري تخويني لبندا تشنكي ياهو او متن بروباغندا تيمي بفنات تشنكي يعني ميجا ايرو درده Ahmet Spor'e propaganda Ahmet Spor'e yaji perseke balkeş bikim kişlek maya kutu propaganda biki kabeşe jimre kabeşe tüne yani muhabi ya Batman juvaya ya Cizre juvaya ya Alke juvaya yani em vakit çava siyasete de futboldaki em taklida trikatken belak Türk ve biriye Türk أوجي بزني خاب ترانسفير يتكلم مع في فوتبول السكري في فوتبول السكري ها هو أمي صالبكم طبعا نتشتكي وهاي تبي كنتي أرورده بكي بباور بي بصبر بي وخدي تعرزك بي كاركترك يتهبه يعني أحمد سبور ها يعني قبل كنت تبي أحمد سبور تبعسا 4 مليون أريجراتكي هذا نابكو ترابي ويبكي تقليدان تركا أنا قبول كريم أس قبولناكم أجبرجي بان ددم أفتش ناي قبول كرين ناي باراستن كوكي جيبه مسألة بربسيار به أجوان ردبيشم ده جبير بردن أف نرية جبير نتز سركفتن برتي ونتجي أنجام باشا
فلسفه برپرسن تیم کردستان جبر ده مخابن وسایه علی فکری شک پاندمیا کرونا بو پیانگوش بو تیم کردستان ل اف پاندمیا کرونا مخابن لاوروبا فوتبولك یانجی ماچن تمسار به تماشاوان به علاقدار اف ماشتن لیستن تو چود بجیج بویا یعنی حجبو فناور لیستن تو تزانی لفرانسا ماچ دنویده تسجیل بو آلمان دست بکرن ایدن جیگیش دست بکرن لعلاقدار اکی مزن تونه پر کس نزانش خواه انجام چواد بن يعني كمل دفيكم عرف برسكي بك ودو دو برسيفوفيت برسي رامان يبقى فكي وكروكش بك يعني فيجا بانديمي جهولي راوية نعم وبانديمي إيروجي جانا ناس دينه بستينه هنگا دفي وكا هرتشتي بانديمي يعني هرتشتي جرك فوتبول جي نهاتانا ليستاندن ev biryara endüstriye ne biryara ahlakın etikin futbolu o brasıcı yani verdeci ez revşa Almana pır hayal şikestime yani Almana rabu bu gotuna kedine çun gulami tvingi kirin yani buna gulami UEFA one despiktir pandemi he aşıya ve nizam aşık kurdiçiye icat ne her devlet her millet be havza hoş hev bikin cehev dur biminin neyne bahev yani bu ev hebe tçava futbol edileyici ka tiyatro ve bu ne ka sinema ve bu ne mukhabın ve ne bu ne loma azbim ne tarek bu ne evgek bu işeki başına girer. Madem futbolek tamsar heye em werin ser ev Premier Lig ev tamsariya futbolê bi me dabû ji bîrkirin ku Liverpool 30 sale nabe şampiyon pir kes nizan bû tişkê pirsî wat bêje Liverpool 30 sale şampiyon nabe îsal şampiyon bûn ev kêfxweşî ne bi alîgirên xwe kirin ne bi hevalê xwe kirin gelo ekola Liverpool û Jürgen Klopp tu çi dibêjî yani Liverpool ev 5 salek û Klopp diparêze yani salak û hat destpêkê de Klopp nebû şampiyon piştî 5 sala bû şampiyon ji xwe yani kulûbûn ev e ku meriv bibe tîmekî divê ku stratejikê mev hebe meriv sabir bike bendê be û tim û dayîm bi her awî bala xwe hewla xwe bide serê ku tikê masî hebin ew ji holê rabin yani weke ku hûn dizanin çwe gava li Almanyayê bû Dortmundê de jî Klopp xwediyê gegenpressê bû prensîbê gegenpressing li İngiltere'ye bir şekilde yani mükemmel pek ani je Guardiola vedetir uje cihetir edi stratejiya Klopp vakti bu yani bu tijbo rakibe xwe vakti listke neheli henga xwediyê wê listke tuî yani mebes ne illa êrîş illa bergirî mebes ta Klopp ne ew bû Klopp wekt kuşt wekt ji kesê re nehîşt gava ku tu wekt ji kesê re nehêlê te hinga gogê di nava 2 saniya aşve distînî Tala Klopp digo di antrenmana de gava gol tê avêtin ji bo ku ew gol
به قبول کردن دوی که همو فوتبالیست دنیوی سحای دبل او چیزگی خطا سانترایتنه دوی تیک در وای نمینه همود نوای دبل يعني دنیوی سحای ده افشیه اف تی شخوا حرام عطنگ دکی و تبستیچار 5 کساجی پرسات کی وقت نما دوره نخواستون برگریه ملی راسته الکساندر و چپی رابرتسون يعني اوانا وكا في شكا باسين دياغونال جملي چپی حيا ملی راسته جملي حيا راسته ورش وانديك ام بيجوي صلاح هي اوي بياخد بعض ده توب تابعتن بيشاوي يعني ليستكا ليفربول ليستكا بذاكره و مانشستر سيتي و غوارديولا جي ايدي نكاره بي و سركفتنا كلوب و ليفربول جبرتي باشا از زانم فلسفه غوارديولا هرتم تپسنی وید دی وقتا هر دو تیم راکب رقابت نابراوان مانچستر سیتی و لیورپول و فلسفه یورگن کلوپ و پپ گواردیولا تیج بوی چه بیچی ایسا چابون وكاكم جو يعني كلوب ليستكا بذاكر و بريسكير اباكر فوتبول دومينانت يا غوارديولا تيرويتر ازلم صلاح وره غوارديولا خونا خو بجيبينه وكاكون زانن غوارديولا دغو از برگریه ایدی بالاستقبال برگری پیکناینم دبی همو برگریه من چقاطع نابیم بن جبو چه جبو کو همو لینگی وان به هنر به تک شو چیزی وحانه که از بیم و نکار به پیشیا لیورپول بگیره و لیورپول به استراتژی آخه یعنی اصالیت پیشیا مدجی و تو مدایم د پیشیا مانچستر سیتی و گواردیولا به اره يعني گواردیولا لیست که پرونان زانی کو و گو کل حرکت کر دنابا هر پوزیشنی ده مطلقا استشار الاستقبال زیاده کس هنه هنگ جبو ایریشه تفدگرین دنابا همان پوزیشنی ده هنگ جبو برگریه pozisyon distinin evde istikak dominant yani istikak gok yamine az gok nadım ve az bilizim ve az kat tananerim tedbirete çibinci az pişta pişkinim levakakum go hasabi bazabuna قلوب نكربو قلوب اف بلان الوشاندن نوماجي بكذا أني أخوة قلوب إيصال بو شامبيونة بريمير ليغا إنجليزية. هاي مثلا باش. وك تسر بريمير ليغ تعاقفي فافوريامجي لا ليغا يا قافك دنوي ماتشا ريال مدريد دست بك ل از بخوا هناك علي جرين بارسلونا نامه نها نابراوان ده بوانك مايا هر چقاس ماتش وان تنصارنجي مرف هرتم دخوازل وان تماشا بکه لسریا آ ایتالیا جی یوونتوس تپیج داد چه تشکی در حق وان ده بیجی هی ولاتن دنیا نیم والله اجي هلبت رجل لالیگا حزتكم والورجي يكي كوجناش في الدنيا نافي ليونيل ميسي هيك والبعض اللي من امام الدنيا ده futbol listi heri serkeye yani futbol listeki komple her çeşitli domatene tamaşa kırna mesajı keyfe kamazın diye le bisa ezorke tebine kafa bejim yani işte Guardiola işte Guardiola ya Barcelona abak bu mekhabın Barcelona
وەکە هەنێکی خاف مینە و gelek tişta jî bi hunerên Messi çareser dike. Loma ne Barcelona'ya Guardiola kî bêje çi bêje ez anî nabim. Ew efsane tîm bû yani. Yani tîmeke qerase bû. Ji dervayê cîhana me bû. Em wiha bêjin erê yani baş pêfêm kir em karin wê wiha bêjin. Dûr de Guardiola tiştekî dikir. Yani Guardiola xwe bawer bû û aqilê lîstikê nedixiste nava lîstik û pêşbazê xwe. Dûr de ew azadîxwaz bû û her futbolîstê xwe bi şeklekî daxilê nava lîstikê dikir. Doma herkes dilîst û herkes bi kêfeke mezin jê digirt. Ew lîstikî û ne lîstika Barcelona'ya ne zîweye lê neya Guardiola'ya. Ya İtalyan yani tenê vega Juventus xuyat ki îsal hepkî Napoli hepkekî di ber xwe da lê vê paşê piştî pandemiyê ew jî ket. Ama wê lîgê nemaye yani ne weke berê pandemiyê nemaye. Kes alaqadar nîşan. Yani piştî pandemiyê xwe nemane. Çima nemaye? Çünkü pandemi sê mehdoman. Yani beriya pandemiyê ew forma yani kalita fizîkî ya lîstikvana qet nema. Ev tiştekî nû ye. Kes nikare bêje ku ev berdewama lîga beriya pandemiyê. Na, ev tiştekî nû ye. Hineka xwe amade kir, kesî xwe sedî sed amade nekir. Hineka jinik xala ve xwe amade kir. Hineka jî xwe amade nekir û dibin deman. Lê yani weke tiştekî bêjim li İtalyayê mesele rekabeta Milan û Juventus e. Yani gava Milan û Juventus kevne qirka hev asta lîstika İtalî dixebize. Pir bi pêş ve dikeve. Tenê bi serê xwe yek wekek lîgeke yek alî be û wiha jî ji xwe xuya dike. Wiha çend deh salayek û Juventus di ser hev de dibe şampiyon. Baş e Alî Fikrî Şiq ev futbola tamsar ku em dibêjin îsal didome em ê dirojên pêş de dîsa nîqaş bikin. Ez dixwazim çend têbîniya ji temaşevanên me re bêjin ji bo programên me yên pêş de. Temaşevanên hêja em dixwazin di programên xwe pêş de ji bilî futbol û sporê em hinek mijarên cuda jî di programê xwe de nîqaş bikin. Îro em carna dibînin di hinek programa de bi rastî gotinên futbolê ê sporê bikar tînin ku şaş tên bikar anîn. Em dikarin şuura futbol çawa tesîr li şuura netewiyê dike. Van mijara em dixwazin di bernameya xwe de nîqaş jî bikin. Em ê mêvanên cuda cuda entelektûel, rewşenbîrên Kurd, zimanzanên Kurd bînin ekranê li vir ji wan bipirsin gelo çima ev şaştî çêdibin û ev çi ne. Alî Fikrî Şiq gelek spas ji bo îro. Gotinên tê dawî hebin ez dixwazim tu gotinê xwe dawî jî bêjî em bernameya xwe bi dawî bikin. Valla ji her kesê re serketinê dixwazim û bira bimînin nava xêrê de bi xatirê we maliya wan. Spas. Temaşevanên hêja îro em hatin dawiya programa xwe heya bernameyek din bimînin di xêr û xweşiyê de.